ngo gutambamuka mu Mana kwakira ubwenge bw'ijuru tuvuge ngo amen no kwemerera gusa ibyanditswe bigahinduka ukuri nubwo bitumvikana. Hari amagambo menshi muri Bibiliya abantu benshi baba barashanye bakayakuramo kubera ko batayumvisha. Iyo bakubwiye ngo niba kuburanye ikoti ryawe umwe n'isi misazo azoza ajyambaza kandi ari ibyawe, kujya bakubwiye gusa kugira ngo ube umukristo uzemere urengane ndetse utange n'ibindi ariko ugumane Yesu. Ariko ndi mwumvura nimugire ngo yeme kama ngo nibagukubita usubire ngo bakubita ibyo kurumva zogira ngo ntukishura umuntu nabi yakugire ngo ahubwo nakugirira nabi ngo umugirire neza. Gusenga rero number 1 zabirinda gakisi. Abantu bose bataza basenga bameze nk'uruzitiro rusambutse, cyo bituma gakiza kabukononeka nuko batazabasha gusenga. Kwanza ko umuntu asenze bizayimuremera ibyiringiro by'ibyo atakekaga, ibyo atarazi ko joba cyangwa yobaje kubera gusenga ibyiringiro bikamanuka mu mutima bigahagarara. Twese tuvuge ngo amen. Turavuga ngo nta kindi kiza gikomeza umukristo akabitangaza akagira imbaraga akazaca mu mashani bateye ubwo abandi bose bahabahunga ariko akavamo haseka ngo niyo yasenze kandeke gusenga noja gutombokera aho ngaho ibintu bikahise. Ngira mugenzi wangu uje usenga uzosugira gute? Uzosenga. Musi wa kane twaganiriye kubaka ku rutare no kubaka ku musenyi. Kubaka ku rutare twavuze ko ari ukubaka ku ijambo. Yaravuze ngo uhumva ayo magambo yaje akagira gute? Akayakomeza. Zamera nk'umuntu w'umunyabwa ikomeje ijambo ry'Imana. Iyo utangiye kugira amahame y'ijambo asa n'ijambo apana asa nawe. Hari abagabo bagiraga amahame akavuga ngo sinorya saa moya zarenze. Ayo ni amahame kandi asa nkaho ari meza, vuga ngo ariko saa ya Yesu. Ayo byose gukomera. Nimugire ngo amen. Nukugira amahame akomoka mu ijambo. Tuvuge ngo amen. Kandi ntiwikakaze ntunatomboke cyane. Gusisi yari wikabimenya ngo ubwo buzima urabutunze kandi ntaho bugukuramo. Hallelujah. Waravuze ngo umuntu nagira ibyago ngo akagira amakuba akagira ibintu bitandukanye ngo bikamushikaho ngo ntaco bizamutwara ngo kubera kuko yubatse ku rutare kuko amagambo y'Imana murimo yonyine ni ihumure. Icyakabiri ni igisobanuro c'ibyo byose yahuye nabyo. Nukuvuga ngo rero nariko mbabwira ko iyo umuntu yinjiye mu Mana cyane ntabaga ihumurizwa. Vuga ngo yicara ahumuye. Yicara humuritse. Se nuko nguko mwemzi kinyamurenge neza. Yicara hahumuritse. Kadeka amakuru. Ariko we ni muri Yesu zibera. Haleluya. Ni muri Yesu zarukira. Si etana Ibwagiriza pa etome. Nimukomere senteza amashi. Nuko ibi bipande byose nimba mbisomera icyarimwe nkabona kubwiriza, nimba nzambanza nkabwiriza timu ya mbere igahushuka kandi umutima kurambamiriza ko ndabakorera amahitaje mwese. Abahungu nabonye babashamburiya. Semeni haleluya. Amen. Je umwuka yarambwiye ngo sizoshamburiye. Tuvuge ngo amen. Sinzokora igiheko. Ariko zoshamburiya naje. Nimugire ngo amen. Je yo mbonye umuhungu wa usenga cyane uhudumiya cyane. Nubwo yo batazabona naha ngaha. Nzamubwira ngo dushamburiye akarere. Tuvuge ngo amen. Kandi twasenga nkumva umuntu kurayigiye ko kimwe uzi ko usenga tuvuge ngo amen. Twoshamburira icyarimwe Ibwagiriza yose tukashambura gusa ngafa kumenya gusa ko afite akabuto kitwa kwizera. Bima
twamara tugasenga no mandeza go Etima Costa. tugasenga gusa kuko ibyo Yesu yavuze birahagije mugire ngo amen Atukuze. imbaraga yatubwiye zirahagije nuko ariko bashamburiye namwe muzoza mushamburiye gusa muri discipline tuvuge ngo amen Amen. ako gaseminere nta mwanya mfite kuko ariko reka ngawushutse nako nimugire ngo amen Amen. muzoza mubona igiheko muzamwiruka muri nka batatu kujya igiheko si ngombwa gucerekana mu materaniro kuko ndababwira impamvu zibiri nimuzemera muzobikunda nimugire ngo amen nimuzanga muzogume mushamburiye nimugire ngo amen nukuvuga ngo igikorwa cyose gisa n'igihenze sinzi ukuntu nobyita kirahenze kigise gute gisa n'igikomeye kuri agagushamburiya n'impano ikomeye nimugire ngo amen iyo ugikoreye ahantu nk'ahangaha ugahamagara bihita bizana ibintu bitatu cyarimwe ngo tibu yego number 1 proud ni icyongereza kuzamuka kurya naratangaye uwo hamagara wigiye ko kiri mu binembwe kitura hano wamara wowe umutima ntuzamuke uzawamubona abandi bose baritse tuvuge ngo amen kamuntu usigaye uhagaze kandi gakujyaho ukagira ngo ibintu birabaye kera uratewe nimugire ngo amen ikintu cya kabiri vuga ngo publicity kamera kwamamaza kera Yesu akaba avuze ngo nicyo gituma abagabo bakera bose bashamburiye habe natwe tukimenya ukuntu babashamburiye nukuvuga ngo ikintu cyakogwaga gikonsirimenti kurusha ibindi kwari gushamburiye siko byageze mbere tukaba nkabiruka gucya mukamwiruka muri ngabatanu igiheko naco se ngo atari umuzigo mukagiushukana kandi kikaja mu mufuko nkamara mukaza mukabyina igisiri tip makuru nayo niyo naringiye kuvuga ndi bisenya garuka guki tuvuge ngo amen ariko ndarangije hari impano zinshi tuvuge ngo amen ziza zisabuku buriya kandi gamwe mzamuntangaza igifitiye amakuru abaturage ntimuzamugitanga icyo abaturage kidafite icyo kibaha kagitanga tugiye kuganira seminari y'abayumvira irarangiye nimugire ngo amen seminari y'abayumvira irarangiye tugiye mu bagore n'abakobwa nimugire ngo haleluya amen ngani musome igitabo cha Timotheo 2 ibice umurongo w'9 mugume mwitegure tuvuge ngo amen ogeze ubona umuntu aje kujanta akabanza kikuma cyakora ngo ndabona munifubitse meze neza nimugire ngo amen mwitegure basomera icyanditswe nimara nkomezengera Timotheo 2:9 wa mbere uri kurewa kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye icya kabiri ngo ntibagashira isoni bazogumana isoni kandi icya gatatu ngo birinde kandi batirimbisha kubaho umusatsi icya kane icya gatatu ngo ntibakagire za menshi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa izahabu cyangwa ibindi ibyo bitindi byose cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi amen nimugire ngo amen haleluya keneye kuvuga nababwiye ngo ndigisha ibikundi byinshi sindabirangiza ngire ngo amen Bibiliya ni ijambo ry'Imana Bibiliya ni itara Bibiliya ni urumuri nimugire ngo amen ruzarutumurikira ukatubwira ngo iki nicyo ikisico iki nicyo ikisico abiseye rero nabasabemera ibyo byose nkihame ry'ijambo ry'Imana nimugire ngo amen ikintu cya mbere amen haleluya abagore n'abakobwa nukuvuga ngo mukabijeho cyane kwangiriza ikanisa
vuga ngo kanisa la Bwana. Kanisa la Bwana. Kanisa ry'Imana ryitwa niwo muco w'isi. Kuri kanisa ry'Imana mw'isi ni kiongozi, niryo riyobora isi. Ariko ikibazo maze kugira gitangaje nuko mu kanisa muraza kumva ibintu ibyago bihari. Nimugire ngo haleluya. Haleluya. Hakorerwa ibintu bigayitse cyane n'abapagani ubwabo bogaye. Yego cyangwa oya? Kintu cya mbere abakristo ntibari bakwiye kwigira ku bapagani kwambara. Nta mukristo wagombye kureba style ku mupagani ngo namaraje kwidodesha, aba yamaze kuzisha. Umwambaro ukwiriye n'udakwiriye ni ibintu bifatika, bigaragara, bidahishe, bitagize gute. Yego? Abagore bose baza batibura amahuzu babishaka, abandi bakajana amabere yose hanze, abandi bitugu, abandi uzi ko abagore barusha bahindura no gukenyera. Timuri mukona pasura gukihuzo akamagira ucyaza tambuka ukamubona. Uriya ni systeme diabrique, ni systeme za badaimoni. Kayo makuru yose aba mwikanisa n'abakristo bikanisa, abakobwa nibo bazi kwintu twamaganye mini turayirukana bukije kurenguka hamazi ndi ngo ni kabana. Tuvuge ngo yeme bavuga ati twageza tubereka imirundi yonyine, tugiye kubereka hose twambaye baratwambara twose. Wabona ko bukagira na agapopi kamone nyine nukuvango murasetse ni museka ariko niko bimeze. Tuvuge ngo eme Amen. kandi biri mu kanisa hagati kandi tamubaza ubuvuga nukuvuga ngo haleluya ngo bazinye neza we baducumusha. Tema bazinye neza baducumusha kosha Che devare devare. bakosha. Turabimenyereye ariko ntitubyemera. Arabantu bazambwira ngo nasa n'umuntu w'umunyacaro. Nimugire ngo eme. Amen. Kababwira ko nageze mu mugi muri 97. Ico gihe abo bose bazabambwira gutyo bari bataragira gute? Bari bataravuka. Nimugire ngo eme. Amen. Ariko bakambwira ndi umuturage. Kabwira ngo yayi narakijijwe. Buga ngo si igiturage nagakiza. Nagakiza. Igiturage kiba mu mutwe. Kiba namwe bagore number 1 busa mwambara imyambaro ikwiriye. Cyakabiri ngo mukwiriye kugira isoni. Iyo ubona umukobwa cyangwa umugore washize isoni wowe umubona gute? Uzobona pendeje. Mwanya nakomba bwa nubona umuntu washize isoni. La. Anyamurenga ngo twarahombesheje. Nimugire ngo yeme. Amen. Gushira isoni ni bibi. Gushira isoni ni bibi. Bibiliya tibsemera. Haleluya. Amen. Icyanyuma nukuboha imisatsi. Ukuzo zamenshi zose gamwebwe ntimuzi ko zangwa. Vuga ngo Bibiliya ntizemera. Mama ukamana karagira gukimutwe yabuza ushira karagenda hagira gucya umunsi yasusa kazi imbere mu ijuru bawagiye inyuma. Kandi mutirimbisha kuboha. Jone nakomba bwira ndabaza ngo nimba kuboha umusatsi koteza imvururu mu nzu. Tuvuge ngo yeme umugore akavugana n'umugabo bitari byo ngo kugira ngo abohe iki kandi ziko ndani faranga tugira. Nimugire ngo yeme. Amen. Vuga ngo ni icyaha cya kabiri. Nigeze gucurirwa ibyaha 5 bigize menshi ariko ntaco mbabwira. Bwira mugenzi wawe ngo abe nuwaretse kuboha kuko yabuze ifaranga kuna warabosha. Grime la voix. Hano abantu babuze ifaranga ariko biri imbere yaho.
usa nk'ubo umwe ngo ucuri kundi ugira ukuraboshe nimugire ngo Amen. awushutse cyo ni igipindi cya kangahe cya kabiri tugiye kuri round ya gatatu tuvuge ngo Amen. tugiye ku byaha by'indenga kamere Bibiliya yanga ngo biza bituma Imana imanuka igahana igihugu ngo cakorewe mwibyo ngo ikabaruka ngo kigahinduka umwirare. Amen. Soma barewe ijambo ryarantangaje narizi ngo ni ryakera sanga rihari kandi ga abaza bigirisha isoni mutangire mwunama ariko mutega amatwi nimugire ngo Amen. sawa ngahe soma baba abarewe 18 umurongo waho wa gatandatu. Abarewe 18 umurongo wa gatandatu Bibiliya iravuze ngo ntiyakagire uwo muri mwe umuntu wo muri mwe wiyegereza mwene wabo wabugufi ngamwambika ubusa nduwiteka ubwambure bwaso n'ubwambure bwa nyoko tukamwambika ubusa uwo ni nyoko tukamwambika ubusa tukambike ubusa mukaso kuko ari ubwambure bwaso tukambike ubusa mushiki wawe musangiye so cyangwa nyoko naho yavutse iwanyu cyangwa ahandi tukamwambika ubusa tukambike ubusa umukobwa w'umuhungu wawe cyangwa uw'umukobwa wawe tukambike ubusa kuko ubwambure bwabo ari ubwambure bwabo komeza 11 tukambike ubusa umukobwa wa mukaso wabzawe naso uwo ni mushiki wawe tukamwambika ubusa tukambika ubusa nyogosenge ni mwene wabo waso wabugufi tukambika ubusa nyoko wanyu tukari mwene wabo wa nyoko wabugufi tukambika ubusa so wanyu ntukiyegereze umugore we kuko ari nyoko wanyu tukambika ubusa umukazana wawe uwo niwe umugore w'umuhungu wawe tukamwambika ubusa tukambika ubusa umugore wanyu ubwambure bwe n'ubwa mwene so umugore wanyu nibyo muramu wawe tukambike ubusa umugore n'umukobwa we tukambika ubusa umugore umukobwa we tukaba umusambane w'umugore ngube n'umusambane w'umwana we ubwambure bwe n'ubwa mwene tukambika ubusa umugore n'umukobwa we simbuka uje kuri 20 aho hantu timwahamenye timuzasoma mwenyine muzasome muharangize ngaje kuri 24 ja kuri 24 wumve twumve kuntu bimeze 24 biravuze ngo ntimukagire ico muri ibyo byose mwiyandurisha kuko ibyo byose zanduje amahanga zirukana akabahunga komeza wiki igihugu cayo kikaba cyanduye nico gituma ngihora gukiranirwa kwacu kikaruka abagituyemo abantu bagituyemo kikabaruka nuko mwebweho muje mwitondera amategeko yanje n'amateka yanje ntimukagira ico muri ibyo cyangwa ntimukagire ico muri ibyo bizira mukora naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo kuko ibyo bizira byose bene ico gihugu bakoze cyangwa bakoze batuyemo mbere yanyu ico gihugu kikaba canduye
icyo gihugu kaba cyanduye. Timuzabikore kugira ngo icyo gihugu kitabaruka, namwe nimucanduza, kuko carutse ishanga ryatuyemo mbere yanyu. Hararangiye icara message mwayumvishe, nimugire ngo amen. Ndashaka kubabwira iki kintu, ibyaha by'indengakamere. Hari abantu bazavuga ngo ibyaha byose ngo birangana, ngo uwibyisindano, ngo n'uwibyiki, ngo nibi byose n'ibyaha muri abajura. Ariko ibyaha hari kiza kirakaza Imana ikamanuka. Amen. Bibiliya yavuze ngo ibi byaha abantu babikoze ngo igihana Imana izibahana icyasi ngo nukubirukana mu gihugu, ngo ikabaruka, ngo cyamara kikamwirara. Iravuga ngo yewe Israeli, iki gihugu mbatujijemo, bariya bose nirukanye hano, nta bindi byaha bakoze. Ikintu cyambabaje bakoze, umuntu yageza asambana na nyina, umuntu agasambana na nyina wabo, umuntu agasambana na mushiki we, umuntu agasambana na nyirasenge, kandi ibyo bibarimo. Nta mwishwa, nta mushiki wawe, nta nyoko wanyu, iyo Imana ibonye ibyo izimanuka igakubita. Kandi aya makamba no kubwira ngo ahangaha muri bene wanyu, ahangaha habayoka, nimba umuntu yosambana n'umwana yabyaye agakura mu nda, ni iki kiba gisigaye? Kandi iyo Satani agufashe ugatangira gukora ubusambanyi bw'indengakamere, Imana ikwaka ubwenge ugasigara uri nk'igipfu. Pima muzi bashiki banyu, ibyaha imbere y'Imana byose n'ibyaha, ariko acindengakamere ukubitwa. Anavuga ngo bene icyo gihugu ngo nibyo bizira bakoze, ngo babikore, ndarakara, ndabirukana, ndabazana, ngo namwe nimubikora, namwe ngo iki gihugu kizabaruka gihinduka umwirare. Nagumye ndibaza ngo ariko nukubera iki wacu habaye amatongo, kubera iki wacu habaye murambwira ngo bakoze ibyaha by'indengakamere. Bakoze ibyaha by'indengakamere kandi n'ubu barakomeje. Cyo gituma kaga kabari hejuru. Semeni haleluya. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Mungu wasame sana. Amina. Mushira ubwenge kugihe. Ndashaka ngo abantu bashira ubwenge kugihe, basubiza ubwenge kugihe. Iyo wanze Imana ukanga gusenga Imana, Satani aza kugurira ibyaha ukora nawe ubwawe, warangiza kubikora nawe ukayobega ukuntu wo bivuga. Nimugire ngo amen. Ukayobega ukuntu wagira gute, wabisobanura. Kubera ko imbata ya Satani, umaze kuba imbata ya kamere, umaze kuba injiji, umaze kuba umupfapfa udashobora gutinya. Soma igitabo cy'Abakorinto, wumve ku icyo cyaha haba n'abapagani. Wari uzi ko abapagani na discipline kurusha abantu bari mu kanisa, ugasanga bafite ibyo bazira n'ibyo batinya. Kandi abapagani bamenya Yesu, ariko bakaza bavuga ngo sha ntago cyemewe, reka muga iki ntago kibaho. Ariko abakristo baba mu kanisa, mapepa abadayimoni. Haleluya. Soma Korinto 5 wumve ukuntu abapagani babitinya. Ariko wewe uzawumva ijambo ry'Imana buri munsi ugahinduka nkinka. Turi kimasa, turi igihebe. Uri umuntu ufite ubwenge, Imana yahaye ubwenge nya agatandukanya. Nasoma papa, soma twumve Akorinto 5 gutangirira. Gaye dusomere mu izina rya Yesu. Aya makuru yaramamaye hose, arazwi ibyabaye ngibi. Habonetse ubusambanyi,
nyumvira ngo n'abapagani ubwabo mu bapagani ngo ntibibayo nabo ibyo barabitinya. Umuntu asambana na mukase, nukuvuga ngo aho Bibiri kundivuga tuvuge ngo eme, iyo bavuze ngo umuntu kwenda mukase bivuga gufata mukase akamwigarurira. Yego ngwiyakoze icyo, nukuvuga ngo Bibiliya ivuga ni terme y'ikinyamurenge. Ese si ikinyarwanda. Kujya bazavuga ngo enda hano umwana nico bavuze umuntu ngo mu zindi Bibiliya bavuga ngo umuntu kwigarurira mukase, kumwigarurira. Hari abantu bacuwe ba mukase, abo bantu bacuwe ba mukase mubwire ngo ishano kuri wewe. Aha, namwe iyo mukoze ibyo muzamwihimbazaho kugira agahinda ngo mubabare ko Satani yabije, kandi ari byo byari bibakwiriye kubabara. Uwakoze icyo cyaha akugwa muri mwe ategwa amabuye. Bekera semeni haleluya, haleluya, twongere haleluya, haleluya. nari nkeneye cyane iriya terme ivuga ngo mu buryo butaboneka na hehe no mu bapagani. Ni gute umuntu ufite ubwenge akora icyaha kitaba mu bapagani kandi aba mu ikanisa? Haleluya, 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 haleluya. Abantu ngo mushire ubwenge bwiye. Ngibi bintu bizabizanira ubwoko akaga, ngibi bintu bizabizanira igihugu akaga. Mwanditsi yarabihamije. Kandi abantu iyo babimenye baraseka tibamenye ko ishano ryaguye. Mugira ngo amen, Amen. gira mugenzi wangu tire attention. Fanya hangaisho. Siko bazavuga mu kinyamurenge. Zavuga ngo fanya hangaisho mu Giswahili. Fanya hangaisho. Mwirinde kuko Satani yakuyeho umuntu kumenya Imana amukoresha ubupfu butabaho. Topic ya nyuma turangize soma Abaroma igice cya kangahe cyacu ngo wa mbere. Ngahe dusomere twumve mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo bene data ibyo umutima wanje wifuza. Bene data umva icyifuzo kimbamo kimwe, nibyo nsabira Abisirayeli kandi nico nzasabira bene wacu b'abanyamurenge. Reka nkoreshe iyi terme tuvuge ngo amen. Abarundi, Abanyarwanda, Abagande, abantu bose bumva ururimi tuvuge ngo amen. Ndabifuriza gukizwa, ariko reka nkoreshe ngo icyo nzanifuriza bene wacu. Yavuze ngo b'Abisirayeli, icyo nzanifuriza bene wacu b'abanyamurenge. Soma. Nukugira ngo bakizwe, nukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishaka y'Imana. Ndorewe basaba kora ibiterane ukabona neza ishaka ry'Imana nkaho rihari, ariko ritava mu bwenge. Ariko iryo shaka iyo uyitegereza ntabwo rikomoka mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana, kubera ko bayobewe gukiranuka kw'Imana kurababurira kuratakara. Bagerageje kwihangira gukiranuka. Ndore ibihangano bahimbye, baremye ibiterane bikomeye, barema ibisirimba, barema indirimbo, barazamuka, bamaze kutagangara bananiwe gukiranuka kw'Imana, bakuyobewe bahita ngo bahanga ibyabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. ngo birangiza Imana ibarebe, iravuga ngo musuzuguye gukiranuka kwanje nubwo hari ibindi muremye bisa n'ibimpimbaza. Kuko Kristo ari we amategeko asohoreraho, kubera ko Yesu Kristo arimo amategeko asohorera, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. uwo Yesu ni uzuhesha umuntu wese wizera gukiranuka. Hola trive geni mesa ngo yeme kantange haleluya, amen. Panguna moketala anwa umva icyari
yandikira abaroma aravuga ngo yemewe ngumva icyo nzanifuza kimba ku mutima nimugire ngo eme. Hallelujah. Unuko nzanifuriza bene wacu abanyisirayeli ko bokizwa. Yeme timuzi ko Isirayeli yageza yitwa ubwoko bw'Imana. Tibageza bitwa ubwoko bwatoranijwe. Tibageza bitwa ishanga ryera ry'abana b'Imana. Ariko arabareba aravuga ngo nzanifuza ko mwobona agakiza. Deno magari. Nzanifuza ko mwokizwa. Saza bacu nzanifuza ko mwokizwa n'ukuri. Nzanifuza ko mwakwakira agakiza kava ku Mana. Mwabasore mwe. Gusirimba ni kimwe, kuririmba ni kindi. Ariko agakiza ni ikindi. Hallelujah! Hallelujah! Paul aravuga ngo icyaza yifuza akifuriza bene wabo ngo b'abanyisiraheli gusa ngo nagakiza ngo icompa bagakizwa. Abavuga ibintu bitangaje aravuga ngo iyo ubitegereje ngo azabona gusugura ngo ukiranuka kw'Imana baba basuzuguye Imana. Aravuga ngo kandi la dise God. Amen. Buri muntu nambwire mugenzi we ngo ndakwifuriza gukizwa. Ndakwifuriza gukizwa. Kwenye mapungufu yangu Ndipo nguvu zake Yesu zatimia. Sio mimi tena, Sio mimi tena, Kristo ndani yangu. Kristo ndani yangu. Hayo tosha. Pamela Sive. Hayo tosha. Tomela gosi. Meli de Savai. Kristo ndani yangu. Reka mbabwire. Yesu ni mkuu sana. Nimugire ngo amen. Amen. Uzima butunze Yesu. Ndashaka gutangariza abantu bafite Yesu. Semeni haleluya. Hallelujah. Umbwire ngo urahenze mwisi. Urahenze mwisi kuko agakiza. Gakiza karabuze. Paro yageze mu Isirayeli arareba aburagakiza we. Aburagakiza yemewe. Aburagakiza kandi bababyina. Aburagakiza babasirimba. Aburagakiza bakoze ibiterane binini. Aburagakiza Imana iruhiraza iravuga ngo Isirayeli we. Musigaye nanga amateraniro yanyu we. Sigaye nanga amateraniro yanyu. Ngo afanse n'ibyaha. Aravuga ngo ndayaharutse indirimbo gusenga kuvase n'ibyaha. Wewe waweza kuomba je na tena wewe unauchawi. Waweza kuomba namna gani? Ni msherati wewe, unajijua, unajitambua, lakini wewe unaimba na unasifu na unaruka. Baba we dalo bagari na tila. Imana yabwiye Yeremiya ngo dore ndebera abo bene wanyu Yeremiya we bandebere umuntu yo kwiba akica agasambana akosereza bahari mibavu yarangiza kanzi imbere ngo arakijijwe. Yeremiya we bizoba birashika ibi bintu nizo. Ico nifuriza bene wanyu nuko bakizwa. Nuko bakizwa. Amen. Nuko bakira. Hallelujah. Bakava mu byo barimo. Amen. La fisa kose. Metandi le guerre de fils et les femmes. Bese usukora two dukojo twose wamarukaza imbere y'Imana. Wamaruka himba, wamaruka byina, wamaruka ukumvuri ya les. Barakizanye La kose me. baratabika baragisiga bacicaza ku ntebe y'icubahiro mu rusengero barakigaburira. Hallelujah. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Twongere tuvuge ngo amen. Amen. Twongere tuvuge ngo amen. Hallelujah. Hallelujah. Cyo mbifuriza nuko mwokizwa. Ukiswa. Hallelujah. Hallelujah. Cyo mbifuriza nuko mwagira gute? Nuko mwa muri byaravuze ngo ndi umukristo itoniki. Sio maneno bali ni uzima. Ni uzima. Uzima ni nayo moyoni. Uzima ni Yesu Mwokozi. Halo parita tukemegeni. Nimugire ngo amen. Atukuke daima. Ejo bundi nashuri ijambo. Numshobora ibyo ndirimbo ndako gufatwa. Nimugire ngo amen. Amen. Nayobewe. Aravuga ngo nimeokoka. Ngo nimefanya nini? Na nimekwiririmba. Aravuga ngo ili nisitumikie zambi. Kwa neema nimepona. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi.
Kwa neema nimefanya nini? Nimepona. Data wewe ndagushimiye ko wankijije kugira ngo ntazobibata ibyaha. Hari abantu bakorera Imana hari n'abakorera ibyaha. Nasanze ibyaha ni umushefu. Iyo umaze kumupagani neza tuzi ukora icyaha kizaye kubera shefu. Kazabwira ngo haguruka uje gusambana. Urasha kwiba none kikagutwara. Aravuga ngo nimeokoka. Kwa neema nimepona. Ili nisifanye nini? Situmikie zambi. Ili mimi nisiwe mtumwa wa zambi. Ili mimi nisije nikaongozwe na zambi. Bali Yesu Mwokozi wangu anitumikishe. Kwa kuwa Yesu ni mwamba bora. Icho sabira bahungu, icho sabira bakobwa. Nuko mwakizwa. Atukuke daima Mwokozi. Nuko mwake. Yawe biragaragara we. Birasaka hori we. Ariko nukuri. Ijo mukora ntibiva mu bwenge. Nimugire ngo Amen. Twese tuvuge ngo Amen. Paulo yaranditse aravuga ngo kubatunganyijwe rwose. Ubwenge ngo iyo tuvuze iryo jambo mu nyito yacu ngo tuba tuvuga kubatunganyijwe. Nibo tuba tuvuga ngo ntabanyabwenge. Nimugire ngo haleluya. Cyo gituma umwanditsi yavuze aravuga ngo twamenyeshejwe ubwo buntu bw'Imana. Ngo tuba tubuvuga ariko tudakoresheje iki ngo ubwenge bw'abantu. Ngo ahubwo dukoresheje umwuka. Nimeokoka. Kwa neema nimepona. Ili nisifanye nini? Nisitumikie zambi. Ndugu yangu Mwokozi Yesu alinifia. Reka ndagize naringiye ko kumva no kwiruka. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi we. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi. Kotangile Fredesa Obima. Nimugire ngo amen. Atukuke. Ndangiza. Neema nimepona. Shebre Davis. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi. Amen. Haleluya. Ngira ngo amen. Ahimbazwe Yesu. Kongere amen. Amen. Ubundi agakiza nugukira. Nimugire ngo amen. Amen. Agakiza n'indirimbo. N'indirimbo ziza mu mutima. Tuvuge ngo amen. Amen. Izivuga ngo ndagushimiye Mana ko wankije muri bwa busambanyi. Ndagushimiye data we ko wankije gwagwa ngo nagiraga. Ndagushimiye Mana. Anumwe wigeze aranezeza cyane. Nimugire ngo amen. Amen. Yarambwiye ngo nakijijwe. Ngo ntarakora ibyaha cyane. Ngo umutima umusurambaza ngo se Yesu. None jewe ko nari ntarakora biya abandi bazabavuga. Je nakijijwe. Nimugire ngo amen. Amen. Arangiza umwuka aramuganiriza zamura amaboko. Kwa neema nimepona. Nisitumikie zambi. Nimugire ngo amen. Amen. Wa mwana umwuka aramubwira ngo nakawe gwico wakizengiki. Nimugire ngo amen. Iramubwira ngo nawe wari umukandida wo mwarumoge. Nawe wari umukandida wo kuba umusambanyi. Nawe wari umukandida w'ubusizi. Nawe wari umukandida w'ubujura ngo ariko biriya nivyo nagukishije. Mugazi wawe ngo Yesu yabukije biriya byose byisha abandi.
Yesu yagukije biriya byose byisha abantu Yo. kuko nawe byari biko biguhamagara, nawe byari bigutegereje, nawe byari bizikuza, kandi biziko bizagukoresha. Ariko Yesu agufata arakurinda, aravuga ngo ngukijije ririya teka ry'abadayimoni. Kwa neema nimepona, nisitumikie zamiwe. Kolasia pedalari medesao kangu ne madisa varte epifasia shelogre de beni asive. Umva biriya byisha abandi, biriya byisha abandi. Wari umuka Mbwira mugenzi wawe ngo nibyo Yesu yaje kukiza, nibyo Yesu yakurize. Abandi bakobwa babaye indaya, wamepoteza imani yao, n'ibyiringiro byabo byarashize, nabo tibakiciye ubucubahiro cyabo cy'abakuru. Ariko wowe n'ikimana yaje kukiza. Yo! Mana Mela parite. ofite severe de ga. Egresh Kwa neema nimepona, nisitumikie. ndirimbo nafatwa akabigihe ati ibyo yarariho. Nimugire ngo Amen. ndashaka kubabwira iki kintu. Mbwira mugenzi wawe ngo haracyari ibyiringiro, Haracyari ibyiringiro. haracyari ibyiringiro. Nawe uyu munsi neema ya Bwana inakuita. Nimugire ngo igorigota n'ubu haracyariho, kandi wakubambiwe nubateze amaboko. Karabaza ngo se nihe urihe mwana w'umuntu, nawe ngukize uri mubiki, urihe karagushaka ateze amaboko. Muri rimwe yaravuze ngo mbese igorigota n'ubu haracyariho nihe wambambiwe wamubonye naje nobona amahoro. Nukuri wabona amahoro, nukuri zo byari zo zakushya amahoro, ariko woza kwa Yesu wabona amahoro. Nimugire ngo mbese naronka amahoro araceze shamaraso igorigota we Gendumwe kubitima vuga yuko wamubaje. Nimugire ngo Atukuke. nawe ijambo rivuga ngo igiti cyatemwe. Nimugire ngo Bibiri zivuga ibintu bitangaje, izivuga ngo yaje gukiza ngo ibisenzegeri, yaje gukiza ibisenzegeri, ngo abafite imvune mu mitima yaje kubavura, ariko waravunitse. Nubwo uba muri ibyo birakuruhisha, birakuvunye n'ukuri. Ariko Yesu yaravuze ngo icyanzanye ngo naje gukiza abafite imvune mu mitima, ngo naje gukiza ndetse ngo n'ibisenzegeri, ngo habe n'abandi baboshe babaza ari komande, abandi ngo bari mu nzu y'imbohe. Aravuga ngo naje kubakiza naraje. Nimugire ngo mbwirira mugenzi wawe ngo Yesu ni wowe yaje gukiza, Yesu ni wowe yaje. Nimugire ngo twongere amen. Kundi jambo Yesu yaravuze ngo urumuri rucumba akantu kakyagatera, agatima kakyagatera gusa ngo ntiyoruzimya, ngo habe n'urubingo rusadutse ngo ntiyogira gute, ngo ntiyorufuna. Ni ngombwa ngo Yesu abagitegereje umuntu wese meka amubwira ngo nawe uri umukandida wo gukira. Nimugire ngo nawe uri umukandida wo kugira gute, nawe wokira, nawe wokira. Cyatumye Yesu ababari mibabari itangaje. Yesu uzagahinda yagize, yakubiswe inkoni zitabaho. Umwanditsi wamweretswe ni Yesaya, yaramubonye. Ibindi ni udufilime tw'ibitekerezo, ariko Yesaya gucya yaramubonye. Tuvuge ngo aravuga ngo ntiyari afite ishusho yo kwifuzwa, ngo kandi ngo yasaga n'uwo, ngo abantu bagize gute bima amaso, ngo batogira gutya, batohumura amaso. Tuvuge ngo ngo ndetse ngo abantu babibonye bose ngo batekereje ko ari Imana ishobora kubimukoreye. Ngo batekereje ko yakubiswa n'Imana, ngo ndetse yacumiswe nayo, kuko ngo baramushenjaguye. Kumushenjagura murabizi, barakubiswa arafana, ngo bamwambika ikamba ry'amahwa. Nimugire ngo haleluya, haleluya. Nyamara ibicumuro byacu rero parite ngoloma amahoro cyari kuri we. Uwo ni we Yesu waje kwitangira, kandi uvuga n'umuririmbyi yaririmbye. Nimugire ngo amen. Niyagira
ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo ni we wishimiye gushenjagura kandi ari we mubyeyi w'imitima ye kandi ari we mubyeyi w'imitima ye uw'abantu batashimye ifura abanyabwenge bamuzungurije umutwe kandi ari we mubyeyi w'imitima Yesu we kandi ari we mubyeyi w'imitima umwami w'abami we kandi ari we mubyeyi w'imitima aradukunda Yesu imitima kagorama bamabwiza ukuri nimugire ngo eme abandi bose baratubyara ariko umuntu ukunda imitima ni Yesu wenyine nimugire ngo eme umuntu usubyara imitima ni Yesu n'umwe yitwa Yesu nukuvuga ngo Yesu ni uza wifuriza umuntu kugira amahoro ni uza wifuza umutima w'umuntu gukira ukagubwa neza ni Yesu wenyine abantu bose boguha ifaranga bakaguha ibindi ariko kugira ngo basofe umutima byarabananiye ariko umwana w'intama w'Imana watambiwe ibyaha by'abari mu isi nimugire ngo eme niwe mubyeyi w'imitima ni ukunda ubugingo bwacu ni uzo twifuriza kutazarimba niwe wicara avuga ngo ngwino mwana nkunda wagarutse kagukiza wanje kakugirira garuka adobelato metala casta de pa garimarite de ma meride savane na elaride kandi mede savane tiyagira ubugome n'uburyarya ariko yari yarahangalitse isi yabonye yayihangariye babona imuco we imyitwarire imigendereye irabagora irabafuna abami n'abatware baravuga ngo apfe kubera iki iyo umuntu akiranutse cyane mu bapagani aza babuza amahoro akabaziba umwuka bakavuga ngo mu mwicugu uyu nguyu akungu kwawe kwahagaze tiyagiraga ubugome tiyagiraga ubuganje ariko inama ya gesiteri bakavuga ngo Yesu apfe abambwe umushura ngo ari ukira byagenze gute aya rwese ndamukunda ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo ni we wishimiye gushenjagura kandi we mubyeyi w'imitima kandi we mubyeyi w'imitima agakunda Yesu mubyeyi w'imitima mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima babumva bo kwakira Yesu akababera umubyeyi nibahaguruke dusenge abantu babumva bo kwakira Yesu bamumenye bakanamwise ntibagihungabanywa n'imiraba hahirwa bamumenye bakanamwise ntibagihungabanywa n'imiraba hahirwa bamumenye bakanamwise ntibagihungabanywa n'imiraba y'isi wemere uhinduke ube imbata y'umwami Yesu uve mu bata bw'ibyaha wemere kuyoborwa n'umwuka wera Yesu azakugeza mu mahoro atarondoreka umwami Yesu aheruka kumbwira ndi mu modoka ndibwire ngo hembe nari mu modoka ariko Yesu yambwira ijambo ryatangaje ndibwire ngo hembe niho numviye amahoro atarondoreka nibwo ijambo ryaje mu mutima rivuga ngo amahoro atarondoreka tuvuge ngo eme haleluya uziko Yesu yambwiye mbwire ngo eme Yesu yo guha amahoro ngo nawe ukazuyibazaho ngo wazuruka bate ko sinabaye igipfu mbwire ngo eme ngo kubera amahoro amekaye nageza numva baririmba ngo amahoro atagira gute ngo atarondoreka sinyamenya ariko yawe urusha kandi uremerewe yawe ubusa amahoro ngwino usange Yesu aragira gute harakurura kandi umusange nta buryarya wemere wigire kuri Yesu wemere ukurikire Yesu wemere worohe
zawe zose arabishoboye. Mani bahumugisha. Amen. Mureke dusenge umwijima nawe uzuvuga yawo makuru. Nukuvuga ngo nari numvishe igitaramo ariko reka dusenge ndushaka twirukanke dutange haleluya. Note la verde senoga. Antipeste de costi. Gari de veste de mwe. Aza tuge Zamgishuru. Aza tuge zamgishuru. Nisi naris